Ndabasuhuje muhorane amahoro y'Imana. Nitwa CYUMA inkuba. Ikiganiro ni waruziko. Ikiganiro waruziko ni igice cya kabiri n'icya gatatu ku ishyamba ry'Amazon. Ese waruziko ishyamba ry'Amazon ririmo byinshi bitangaje? Amazon ni ishyamba rinini ku isi ririmo byinshi bitangaje ndetse binateye ubwoba. Harimo ibiti bigenda, amazi ashyushye, ibikeri bibonerana n'ibindi byinshi bitangaje. Amazon ni inshuro 17 ugereranyije n'igihugu cy'Ubwongereza ugateranyaho n'ibirwa bya Ireland. Amazon ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Epfo. Ubunini bwaryo bukora ku bihugu 9 by'Amerika. Birimo Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname na French Guyana. Gusa igice kinini cy'iri shyamba giherereye muri Brazil. Amazon ni ishyamba ryuzuye ibiti by'inzitane byugarijwe n'umwijima ku buryo hagati mu ishyamba hahora ari nijoro. Abashakashatsi bemeje ko 1% by'urumuri rw'izuba ari rwo rubasha gucengera mu biti by'Amazon. Amazon kandi iyo imvura iguye mu ishyamba ry'Amazon bifata iminota irenga 10 kugira ngo ibitonyanga bitangire gucengera bikagera hasi. Hagati y'Amazon ariyo mu rurimi rw'icyongereza bita Amazon Forest hanyuramo uruzi runini rw'Amazon River rufite uburebure bwa kilometero 6,400. Niwo mugezi wa kabiri ku isi mu bunini ukuyeho uruzi rwa Nile River. Amazon River ni uruzi rufite amazi menshi cyane, hakabamo n'ibiremwa byinshi bitangaje byibera mu mazi. Amazon kandi ikindi utaruzi, harimo inzoka nini cyane utigeze ubona zo mu bwoko bwa anaconda. Murakoze, ibiganiro byacu nakora gahanze hano. Ciao ciao, ibihe byiza, muhorane amahoro.